kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Asegatia ito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete nabuigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Omogusi ine kwabiri gukuriye skuringi ya asura abikira umwana gucingikero cingiya cy'amasomo bono eskuru ya Sister Michaela Girls Secondary School yuko tukase bara ya Kisi Oyugis angena Cardinal Tunga High School Musocho naryo lichibuliao niko babwate birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebo birebe cenu asibuko babwate kinyomba cyo kurara cingiya nande cincenu kirage aboro kiko bagosoma se skuru ye niko bali abacenu nabo igo babwate cimbwa cingiya kirage abali bagosoma se skuru ye niko babwate bamanyi bigoro ase otawo mwenga mwano takonyora semi cingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka ci computer kwemanya nabo igo gosomera mbabwate boigo science lab asabana bagokora megilidege science eyubwate bintu byonsi asumwana waranya rumanyi bwigoro niko babwate library engiya ase bitabu bicire ebyo umwana aranyore kisemi elyo asaserie asajaiga nigaragiya ako mwana mazingira maya yogosomera niko bwigo bagukina ci talent cyabana asibabwate scouts music group nemecheso ao onyolenga aigaboigo niko bagukina umwana kebo Kristo asamange batari nako bakira esimi agirera muretu umwana anyora amasomo aigoro obolemi nobonda n'umuruburyo bwogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bwekerero asa abalimi bonsi imeyaliro balia gusina beire ngo batebya nga obolemi nobonda nabo igo obolemi netsiro nabeire ngo gotalia imeyaliro balia gusi tumera n'abalemi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye obolemi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene
na Mildred Momanyi. Igo mbwatie imeyo moroberi bw'oboremi nobonda oyogo tera botambiri tukole maine ense mone nusugo ikachinsa ibere cha magoroba ndo cyo koletera amangana mange igoro y'oboremi nande nigongo gotebya nga tika ne irio tware oboremi obonene elindo onyara ko bagokora oboremi nabo gotwara ikiginge gesinini kurinde okoro oboremi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochi werete nganyare boyekire chinsaga oboremi nobonda Jumanne chinsa ibere cha butuko no moiroroye rituko rya Jumatano chinsa isano ni mucha mugaso na Mildred Momanyi. Naro producer yane mbwati twende bakasomo le mimo boli na ki akora mabera ya nyara ko bagwansa iga Ndizi TV obwansu bwomogusi. Ndizi TV obwansu bwomogusi. Rituko asemerubiriyo yeito yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegi akorekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri nakobekoro boti ubwo asembeo Emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime. Ndizi TV obwansu bwomogusi. nandi muno mwicho murigereria asentonde na kwaliga mchano ko sangama na ito kuona mangra cheko gotebia bodi tangana karotoreka gachi nseme chigane chenya mataro ensemo ya Nesma Counseling and Psychotherapy Center abudoje gusanga mwicho murigere ko nyara kurigereria igoro yebikore by'abantu ko nyara bwite ku rushyubuguma engano to kumurekera asemargoba yabono asebire bikeriko ne kuno mwicho muringo nyara to ko gosemia naye kumanyike bwentege ko rwekorwa achinseme chego tokore bwo mwicho murigere bono tigangeri bagari yabano ko nyara ko bari kanyabagana guturi na borobuga semba kaneno ko asemargoba yabono asenjere yibono ko ratware ko kubure kondo wensi komenta gusoko rusa bose ni mtandao Facebook kali Ndizi TV News digital na boko sanga neto sema ya YouTube tole live una Ndizi TV News na boko sanga neto kwa namo neto asemargoba yabono batokore biro Jaya kuna sema gaigantu watu mgeni andake na kutumaina kiako kwa seria teka kutoka ndeta kusangama naye asoba karibu sana bia mwana se reta kwa jinsi ya kundi se kirera mwanzo jinsi ya kundi ya area ngoma neria no mubulia uswati mwendele ya ndogo isanda oyo agira wabye wabye tulina intuno obulia endo ya londo sana bake ya awisi abo macho wabo Tommy wabo Justice Baraga naba mame Justice ndiwo so musito omumuro urwanete kwata sekelwako umura omjira Moseti moyo watuba atumoyo yose moyo kimonge abana bacu kururia wananyukumbuka be mugusi uje sana andake ndo mugana ndesemende na babaze ndo bayete bando bakumete babo chakara igabe nda tambe sana tari mangana uje sana ayete basikirete tona muri tabere totigera muraria injaza marita ali manyete osebako na saira zarenge osoching oching no mwana wa ayuka no nyandro ko tabori ya South Mugrango mama ko jeni
mugwasi no bonyega kurwaria ngam kide na rogira bado Sana asing je ko tonda seri tadi yoka nande na boy ko na sekreto ya do choda te wete ya neri asubwango alisema mugula tani no mwenye tingere kaso bia sana asante no mote nilikuwa basai mwenye tingere tichikana asante sana mami karibu sana ndio ko gross moy ya seri ndo mwana Jackson Mukai na ke ko wasiksa yele ndo na soka yo kendo matoye apakyo sana tumanya na serikali yoka sinje chinsa ndio mambo ya serikali ya msikola kinto nato kentata na mamangu nkaya ya msocho iwono mugi mu mali mukuru ko nkaya ya msocho asante sana kama sana mama sama yetoka ama yetoka mbia sobra kuzikora neriki yes etaito ya watoto I'm a clinical forensic psychologist, but normally I work in a psychologist. All right. Yes. Yes, no chuma kila sene jijin sane do to kwanda subwango sana cyane ko rigereria igoro je bikore to arabi ko kana bwango igato ro rabantongo itabale taliban to banene ngato choko kwana kurwa sense mencha kana zipora ando chena seme ko kwa Nesma Counseling and Psychotherapy Center. Briefly to manyango Nesma inkienjere nande ekrenge kana kia Nesma kancheke tora murekera gambo ya marko bayabon. Ndio mno moralia na bageni baito Nesma is a name which it was coined up by my children. Okay, Nesma ni detria bet coined up na bana bane. It's a abbreviation ya bana batatu. That is Nelson, Sonia and May. But luckily Mel died in January this year. It was born in 2014. 2011 when I was doing my master's. All right. There was a need for counseling services because I am alone. And I went into depression. I went into mental issues. So I went for counseling. I saw a psychiatrist for a period of 6 months. So that's when I was like, how can I change the profession? I went back to school, like psychology. When I was doing my higher level, so I was like, how can I get the name for this? To career for 3 months. So I was so sad, like I have kids in the house and they cannot look for the name. For sure, I'm going to secret hotel to Kurigi on Sabbath day. I'm going to hotel in Kasarani. I was secret hotel the whole day in Kawatengo Chamorwan Ladiet. That's all I did. Okay. Bon, ekerenga gyoko igora Nesma kenena. I'm telling where we work in our communities in our environment. There's a lot of mental health issues. The wateni chande menene mo kwa mono. Ichiko reto na kunywa maru na usiye ito. Kunywa vilewa, kunywa substance drugs. So when I came to Kisii, this is 2021. So I couldn't refer my patient from the other hospitals where I used to go. Yeah. I used to take my patients to Perugoya, Ama to Karen. So I saw like this problem, we need this facility. There's a need for this facility. So that's how I thought. I sat down, I consulted my seniors. Then they were like, Sipika mokona nguvu, chitupe. When I had to ask my husband, like, this is something I want to do. And I support you. Okay. That's how we came up with this one. So don't like gia konyira abantu sina kikerenga gia kanene kirikika gocha seseme. Gocha seseme ige antekerene we are aiming to look at the mental health issues and psychiatric cases. Yani umuntu uri watu muchando wobongo onyura maruka ko bongo bwa sarekire osuri ikire gati stress depression ya morali ire mono ya nyalde kuba yage komobe kanse ikine kikerenga gitekenene achichere ndonyora services at the nearest place. Nakimurekera abantu wacha seseme ko romotora uratware umuchando bw'ibirengererie binge tamanya ose taga ni wocha simori ikira kimuratume kwana kina kingo ikera muri abantu abwate bicara n'umanyara kubakwanira kubakira sazimine the main is
creating awareness. We create awareness through the social media, through the media houses like now on DCTV. They have to support us, like now the way you're doing, you're supporting us to create awareness. And then maybe through the friends, and then within the community, sometimes we give pro bono services. Which rende chikogera. Kokonyoro ndo bwata kumteines manero chiparamana anda kungiye kogera kolengana no muntu kuligire abantu bato mu cyando bwo ngiye ko abantu bato ari mu cyando yomo gutwara mu cyando bwobongo, it is not one cause. Yani tagi enchera yemo ekogoro muntu tware problem yobongo. It is a full basket of issues. Ekoro wakero muntu ago no mu cyando bwobongo muntu akalende bari mu no bato mu cyando bwo umuntu bato mu cyando bwobongo umuntu bari hasenge kero muntu ibole tuno mwanya abantu nabato mu cyando bwobongo, but the degree yani wose level wose kewango kewango wose kerengo na kikewo diva nabora nyoro no what stress wacheve ko vete kusina financial, social issues, environmental issues, family issues. But you muchando no correctore muchando yobongo. So the way you handle it, you handle it. Abagotoke street parakali. One bali mi lipiwe bali mo. Yes. So it is not like a cause na yemo. There are so many causes. Andake turigereria ngana no cha sole nkira kwane ensemo in a modern way. Ngoje kwira abantu batwara omuchando bwobongo bakora bakomba ko nyaro gwita. Omoria asegero. Amana to beto korra. Na ende dari bigari obisi. Nigeria indwe una mwanya bantu to bisa bitu yetu asikiri bako ibara faces in shade to be able to go on and asikiri muna mtu kwa ndeke mkiapo LGBTQ again diga karogia asikiri karogia gobisi bantu bakora ni ndokerekia sorry lakini nikesi ndege chikeliki umuntu akora uyanga oranga bono tawene riko bana mwanya bantu ebinde mbia bete bana bosongo gaiga video gete chigasoka abantu bageita ainko ya ratori egendo kende nkelinga ndobwade amasomo squeezy ndobwade pressure in academic performance omwana wakanije bese school omwana ogenda galia maybe also chi group chingao o fail kago ikanyomba onyoro mwibori akomubori nga ya chibesa na chite gotute school then kurwa bu mwana utwara pressure mwana yo nyoranga emechando ya mwichorire oranga singe njutingwetera mangana yonzi mbuyange kore buye kore igendo kende ngereki aba bosongo gaiga matuka atara eta mono accessibility to crude weapons was firearms bono omuntu agwa access igendo kerikera nya gokoro yonde bwango omongwana chita kaimukie bunduki agacha karasa moise konde akanera agikora ebinde byonsi bikoreta ogokora na kwe matukai maybe igendo kende ndatebe nkeringa ntobwate ogoiserwa osetra debenga otenyara bono konyoranga abande mbare bameto bugimagete otete komenyo bugimagete kwanya ngatire wala kuwikiria ogochi gotema gwetie makabisa iga kwanya nga kwa kolire egento getakaniri kurwa buwasoka wakora gwekora sante sana mabinyezo sore nkiroje twarara abantu bawite otena ndabana ne bayo baba kuchibundo twakora kati twarara abana batena marogo bawita eko chego no mozo no mwana moke bwite nanda kati mwana kirikira gro mwana mokoro chanyare kwenda wita ntiki eko biteria pakotana mwana moke bwite murali na abandi bari baturigeretie ndatabega emechi tugwata amakongo twanyorire nk'abana nkwegere bari n'abasani babo banyora abari bande babwate ibintu ebiyakubabwa iroke ogenda no school nabo kanyora umwana undi nabwate karamu uyonde yaye guse peso yaerete lakini umwibuto rotiki tamugorereti ogo sabori onde omokani yamokani mwana ubwira nana abagwita naende abande karokoli utokoligereria gochia ekesuna kendine kiabete mwakoria nandi gusigaiga abana ba standard sana bire bagwitana umwana gwito umwana onde
ase ng'encho ng'ana murito moiseke omwana okirasi sana ibere bori ndiamaite amang'ano y'obwanchani n'okonyoma igo ebimineti ng'a abana bachaka ebinto bibaitaneti naende tokana mukia secondary nabiro bire igo amang'ana mona aya abaiseke n'abamura n'okunywa ebinto ebinde mune nyasore muna gusigage n'enyingi sana ere enyingi bobe mpaka wano tojaga gukuminga nkikekeo kya gutobera gukibosi tutwara abana bari kurunge kabisa gusiba kurwara bonsupi una spora temanga umula usiponyora abandi bakoraki bakutuke para bagutara ekyara limona nyora omwiseke obeire bari mopi umwana kantebinga omwana yakolite form 4 mwakolya lakini iganywete bintu bibikomu amatuko angimikiyete etanomo omuntu ukakoraki ukabichoka pirika mwana muno oyo naba ogocha konya gweitire ekana ni mwana ogocha konya abasani bali bayenga baro bagendere rubiya buse university bale ekera mwana kwebeke ke wange kya akolgere byoria naba koranga boli nketing sign kendi arakuruche abayibuli bagera bana bite abayibuli bagera bana bite kuna nacha kalitangani onyo mwe litenya ari litangani nabaragere mwanite tabia si uwanja kwai lakini ase okulemero abandi ndagende bya bayiboliga tuatigira abana baitese abantu basiko bakobatega babanjite lakini bari baraki bari ko bari kwanja niyo nje muno mwalimu ndatebe ekyanti no mwalimu nali ebintu babirote school omwana naba agote school obere tamu engima mwibiri tanya baraki atanya goje omwana ogosa kwa matebia like boyo mwibiri takoleka mwibiri zeyo baraki tarikoro kanke mwana oyatite ikyara ngatanchiri oiko mwana ogwencho omwana amanenga nokoleta ki no mwanjite mpaka no school fees yakauta ikurubiya no mwana nabakwira nana bawite ekera achanyolenga urwelete kusino yokale basoma kuse western oyo rekusiga yo nya batanga ki aganga lo kaleki ayanga iwole ayinje ndotra mwaka nera praki aragen omwana na bawite yebo biasana totika sense moya bana senge chile bira to igana kama minga no chasore ndeta abana bawite kulenda abantu abana barore bawesumbya kwego omongina somugaka ego tumurugi oye era agaita naba agete family bari twara byo kole kana gaswa ngo gusim ndete kragere omugaka aite murugi oye aite nabana ere ndia mwana murari njeguna ndatebe ese ito yake ni chinse chinde cha sisiko chinse chinga kesi cha vile chinga kichina kwa mono economically ebintu ni bingi biragera omonto omonene ite bono ritang'ani buna economic enateba omogaka nabo akobenka arigie chibesa gokonyera enka yaya gokonya abana baye maybe school fees chinche amagana nyomba namange osinyupi naenda ase eng'encho bono obomaene botaiya abasacha babwate egento keri ng'a inche n'omusacha gose tindi gotebia omorugi one ng'ana kimbwate obokongu bong'ana okira iga oremereri bweka pako orisali kuntugoita inki kiagera uita economically tabwate kindi otateberera ni ekemaene otatebia omorugi oye ng'a financially igonde igaiga bono mbari goteberera kabere ebi chinkanchi ororo oko yani okweng'enta gokurania ase chifamilia omonto okina egento eki keri sobo egiacha kiamwikiremo omonto ita gatatu ntobwate ase chifamili gwateba ntobwate ndi omwachiasi enda mwamu omusacha akonyora ng'a mukaye nkong'ainire lyari gose omokungu omanya nkong'ainire lyari isikari nabwatire nde egento kampera mupango yakana egento eki nabo gekogera omonto eite nabo gekogera abanto beite engaki ya bono egento kende gekogera abanto bagwita chingaki echi chia bono is mental health omonto agochaka egento egesiminiga ase eng'encho ya stigma omonto
family ya visa yani umuntu tatagutwara support chi family engakie yabo no tumenyete inchira giti umwana gachiri gucyari ntori buna kare twari nga those family meetings mugo cyangwa so umuntu mine bintu kyamabere umwana umurakanywamire nari gucyari sino yemo muromi no gukumutia gucyari na mukaye ntuwa that family values ogocha watu wala that family support ngo muromi ne bintu bya cyakiri no ine shida yacha na ine chibese kinatebe economically wakonya umwana mino mwakonya na kwa mukonyera ange egente kinge executive mbaka umuntu chigutira kwenenda bako yani umuntu itiro kwenenda egento cyo mwarinda atero ko gara nando umuntu wenenda is the abuse ya substances bakonya umuntu nyura marugo na bandi bamintu batebire bakonya umuntu akonya marugo katakwe manya actually bireje biri amarugo ya muteri nkwenenda so okwementa bona nabo kubwate ibintu ndateganya ibintano na bitani binatebiri abo muntu akonya umuntu wenenda sinda byabo zipi unayo kumanya sama ngana gato rete bibo korekana ara ngingiro na kommentara kebwenete anamo kigo changira mo kandi byo muntu batebiri buna abantu nabo witanera abana abantu abayibori bagera abana beite andake na abana bagera abayibori abana mbagara abayibori baite yego se yaye na abayibori bagera abana beite nande yaye yes sorry egente kikakyo ko tera nk'umuntu ko wikera ngo itale usita batabalera nga igago kwa true tabanga iga nyete to soninga okunyora ino magito ko tabanga committing suicide it is not caused by one cause, it is a several causes people gara and say evidence of abantu batebire they are contributors and more especially as the again the batamentre kindamentre tinkoiro rekibateba social media the social media material mitandao na social media mura mitandao ngo soma tore kuroro ukonyora tore ebesemi kuro social media konyora muntu gutene nyentete sono tebya tinya kame ketebya tinya kame nene abakonyora muntu 5 years onire sumu umwana nkubya lero osoka kabate stress it is not the age which is prone to stress and the other one is not prone to stress umwana wakana stress kyaye umwana stress abana tete umwana wakemwera na bikumwera bitora stress kwa sababu ekero mama alinda stress kiriya kumuki definitely umwana ulinda na bwate you transfer our stress to the unborn child kuze kero mama alinda na ibyo tekere ntoke wape nizongo dati takonyara gukwana na soka takonyara gukwana abako muri mama 6 months okuri ne gitabinya nabate problem yenda nini alsas tutaragenda tambe ekero mwana wake wera anyoruka na stress intira no stress ichira kakti mwana wake ekwera definitely is na stress kuma mama with stress you transfer all the stresses to the baby because kero mwana uri ale gari nko gwali kirevento everything nko getiare and that's why most of the time okonero se achide kabirinda iba okonero so ni kwantite kotegera music okonero mwana cyo kubeka onero ko kubeka the music you like to listen to ko murito mwana uri otegerera so wacha nyumba onenta atanye kwantite kunya gukwana guso kwarenga kuoga kuno gukwana yo mwana uri begosa Ese nje kwa rwase kuwekera umwana uri so so there's the way simulator with the past voice that's why mama ka maisha rende maisha mama bazi na you mona you have to be careful na wewe mwa wako kwa na kwenda kokotonya tokonya kuna kotonya mwana everything it goes there because no material uko ni radio giri yes through the vibration ya amniotic fluid kwenda mpaka vibration ni mwana uri kwaraki onora lakini tukamba ko nyara gose gwachire nyimbo kwa mwana uri kora otegerera Others mwana uri otegerera is unataka tukulink ni sauti area sala kwaraki na kanyigure ndiviga sala nataka tukuyuwe na kuma kia karibira so everything no stress kweri na that's what tawekero mukungu abelirenda ayo mutata mo your husband yes I have to talk positive to the baby all right abana bantu mbamanyite iyo mwana uri akunya guse kicks kiri nyingi if you touch anda mutenya
stop na bagutiga. Because if he's keeping quiet for a long time, naboku mukora what's happening for those who knows. But in two, I don't know, maybe you do not have this same knowledge. But even the technology is accessible everywhere. Any book you want, you can read it from anywhere. So, if you want to be stress, ever capped. My tomo is 0 years to 6 years. Only miaka is 0 mpaka 6 years. Kora kendezo sio karibisha. Obina romonto. Uchimutu ndio tukutwara. That is what we have nowadays. Okay. Kero ono gekanda du bijase miaka jista. Unasoeta inda ime. Baki mekali miaka. Kali metieni baki miaka sta. Obina romonto. That is a child development. Any aspect of human development is from conception to 6 years. When you go to 7 years, no come. No come mpaka 6 years. Na ndio atakayokuwa 7 years, deviant no guchakira. Especially kurekebisha muntu guchakira 9 months. That's why mwana mbora je kwa wangi na kurume. How kuruma kuri smile ya na koriat. So is learning. That's the learning process. When it is stresses just when you cover capped at this time, wako na mwana oikire na ndio kuna mwana bora la kia kiritiga. La kia mwana yorera Talingi vitira macho chakiri vitira machi. Mano takariri ndagire chakiri kuri. Mano ndagire ya antiko tikire kuri. So those are evidence. Those are the stresses. Ano chiri kitu mwana kwa kwa asugu magwaje. It needs stress chikura. Ile ndibiri kwa stress. Ita rendi kwa chakora it's abnormal way. It's abnormal way. So sometimes ndirikora kine. Kwa mano yetu abe kirira teenagers. Friends skuru mano yumate. Especially single mothers in Kubekiribali. When you let up on the tears and number abana mukumbi tabaki musacha, na harusi tabeliembe. Of which to have a curtain on us, environment iriende. So the environment ali so manali. Tutabu mwana ibuli kijiji kilikiri chafu. Environment is very chesa. There's fumes, there's a lot of noise. All those which are actually. That's why talk as a stress you mwana usema ndo manene ichibekanete kuri mwe kuri na stress yeye te kuri yonde the factors chiko contribute stress ya so mwana they contribute to young all lifespan tinde chiko robo asmo no mudira moja kuri bosemi ito kimira ngoja so andake asensemo yao in the cultural way, the traditional way. Ngeri kiale ko changire intiripi yale ko stress chiale ko abantu ko itabare. What these things very common. Digamos, agora kiresa to ya kwenda kabisa. Yani kitu stress kitu kitu agora stress. Na kukuwa kwa kugalia kwa kama sisi na kwa bila kwa swa. Kwa mambo kwa leta na kwa eke msindo wa watu bari kwenda oro rindi wako namba ngire eke usi kwa ko ngende kuri kwa amono nama kwa sama tobe gari kwa nyoka to kumnyoka na safari gari tole bo sama tobe eke roto wale kuti gotu wale boja ama goko totally besibye chimbiri chitu abusete mambye ama goko harama chapu wenda twabata chingende twabeko mufuko twagenda aile chinkarachi aweka twagenda kuri na kioro je tokongera tega no na aba ta psychology nini timati eseke usino mwana no mukwane roma tekeneke science ekerero ino mwana orenda na bagotegerete intuntu awate byo ndomanye tiebyo igotu akine tiwe ne chimbachero chingekero cyomukusi ese omuchi kero muntu nabwate ensemo yaye abanye no musaja bumuchikaho korora kurgeita esimba yasoe no chove kukunywa kukurara esimba yasoe
esimbe ngungu nero yari kurugwejwi omukungu uwo muti nero uri kurainisha agukong'esa nowe nesuburi kwagenda gwachikwe bamisa uchiari ikagera tukaiyeka abana baitu bari abakoro oyo omobo nere njega orega twarenge okureru ninte turi 10 obutake bware ngoro tali na I come from a humble background. Humble amatajiri na rali humble into to korwa very poor background na inde to engempeti na community botaka mbo koleta okwengenta lakini chingi umesiona ndugu digiteo pero trabalho e que era no que como nasce só aí eu trabalho lá no um lado do produto maturo vai ou era ser business ou por mano guardinha ou queria mostrar aí depois responsibility. Uno mai curioso, no? Utrana. Utrana trabalha esse cara traçando. E a não se pondeu, se não pronde na água de gás. How? O ele igual bote, cadê tu vai bote bunda ya? Bote tu nyo e que a ele nyoro ni chori chiwana. Ndio uja kurage mukao. Pono ika wanyora e mo por karasti so no muswati kwa nyomire akego mwakore bikolibi akamwana gaso wasi mutubure napki kwaira nyoko kago chikogenda kieki betana na mukao yule bono jungi na biara omoroka na biara no omoroki ikiara nyoko kabwati gago semerete kwa molete umoseli uchiari umwana ujaga nyumba mwanza kulila musaji olera mumukungu wa nyumba what next beneta itinge kiruchicho mugusi cyamanya gitinge iho cyasaritiwe nekerero ekerereke ngokore bya tukwenda se myaka ya maganeke koro bindebia lengo ebintu byo kwengenta byalengo norulere rwaringe akake nando umuntu uri kwengenta igari ko bayumiriye tari gutinde kubona umuntu ndi kwezi engero kwengenta engodie kore twaniswe ngete ya mwako ya ana ngodie ko ujize ya mwasabo mwatinde kwabu na umuntu tari kure tera abandi na robe ya kuriyo ko kare ya songri ya muteri ego sambwe ya bari ando bari ya ikine igitondo bando bari kuri ekyare yono ene mekiro yaito yomusi kone kero kwarorire nyare bega igabutore tu agatinde kwa muntu tari retigawo nayo tuja gukora na kwige kiru kwa komire tinyangiru akorere twe kero kwarugite inkwa amore twe na ende kero kwa nyomete egeto ekiagenge ichorete unabona iga aba yuti aba bandi geretiga umate bali kuligere no ene TV abangi nabo baturigereti nabagaka nyumba baturigereti abana babo igo banyomete chiseiga na endelea tu komenye nyombe bwale kirumunye okonyora gaisia ekanyomete mwao eria muino na eno manyete bamo mino na manyete na ende kware kiraga swati kabande utarakana ngombe oibe tu mwana bande kwa maya komwa enda watama muswati olia oba single mother kaleke kusimba ale konyombo iko bale kwa buliga kalinde munenje na mento yo kaka na message ngatana sibitare kubya single mother sabalo konyombo na bakotela iko bale konyomwa ne
igaka buna inje umuntu bwate umentwa ujo somo muntu nyometa tayari lakini ko chigoma kungwa seo mutanga ta ko babuna ekyaneke na chiko munyoma ta ko munyoma kai umugaka ukonyoma umuswati uyo rero umwana nyumba so ekeroma nyitena to kunyoma to kogenda gukora ubiti uri singo pono ebinde byekerero pamba generation simu porkasi ekuboria maswali tabwati maskani kurtamagena akoro musgari umwakoro umuskani nabwate bunduki kakumurasa mwanza koteba muitira abana baito nki mwamurasira mumenye yani mundu takarangiri aike ekina kiatoletere okwengeka watera uno zeto sango muchuma kina century ngane wetera dizi TV kwanso ko musie bile bile tuko mnyonga akaite ndakere kya wasere sibiga kuna muswati yo mwana nyumba kale ndare ni basonga iga comment ni waso musaje gwata wakumubande abana babo ko nifa musebo nawe zipi ya wasere kya wasere nanda mnakwego lina ki na wale umentere tuwaso musaje yone tusi ni bado nanyomi oyu gamenterwa tanyomiri gamenterwa tutaka kutoka ndo mutumoke entubata bako na kitokoroka oyo otaranywa amagesi nande tubate omuntu tokoroka na kitokoroka omuswato taranyumurenka obelile nando itandie ayino muswati tabwatirieka muswati kanya kogota toronga tarasoka oyino umwana bw'umugaka umwana one oganyete engoro yako moroke tabwate nieta mate mutate ko babaka lakini abuna abaswati bomuchi babwate nieta linde riri buna litinge no mate no muswati uchieta ka so kenyanchigiri yabere kiro mwane para kenyanchigiri kyabere kiro mwane para kenyanchigiri no muswati oyo nyorro mwana bo lakini bono taranyora muntu komwira bono naba abereketaka mwana kae kali bono nyorero mwana umuchika aigaso uyari bono lakini taragenda bono ta uyere kenyanchigiri kare tu abate no nabare bono kero guchichiro akamwana kawo bigetemo mogogongo bono abante bari go discourage ebintu ebyo chimbwe ekyo bari goteba kugikire pansa babika gatera karina kenyanchigiri kyaberekire omwana epara bono abandi bachi ko binyanchigiri okay pia sana sasa jamnyokere possible solutions ngiro chekera falekana as just sasa babona n'abantu babona and the modern way iri kunya gukora mu nayo wita subanga isendeka anene mono ndatebenga most recently again tukiganiriyo korekane no go find the way yo komeke buna basai babe busy erinde mbaji gotwara especially abasabari ba college school o maite kero to arenge school o ko bashwanga wachire university immediate bino ko kuroro you get a job but bono waje kwanya ko spend more than 5 years isko na ndo kulikie gas gas ya bale bono gas kwanya wala tene yo kulikie gas bono nari gosabanga serikali ngani ikorigereria ngane anene mono ose andake ase bari bakwenyarake tonyore ko batogo nyoro bosemia enchira yoko kama punane biashara ose gendo teke to kibisi ya egento kende ndatebe ngiringa mangara buna LGBTQ especially yeroning blame yanen kaitana nyibekase abaiboli baito babe bakorigereria anene mono ngana ki chimbo cha bana kera bagukina korunse elinde omwano kinane okorugwa kulingana na maadili ya society. Buna bono yo minto sporate bagaikana nashtuka sana. Inga bintu biri mogo kora buna abaibuli kero mwana arenda na obigo cyo bya reflect. Bo dima dispora abana baiga buna abaibuli baba wa kuchibicha bare bosa. Abana barabukera bakina bana baraba cyo wa kuchibicha bare bosa. Ikenda ga beke
abaiboni ntugwenda guikarance nse cyake koranga kia abana batokya kubasoma tumaidina abantu ekatu akinete itwe tuwata gisokoro cyito na bamagukora abantu bene kitokora ni ikisanti arenga bamaba arengo akiri bona iga abandi bora abandi umekita umina abana babo lakini uikarance buri na abana eri basomye bunga kiwenda koba abantu bagenda bakora gente kandi tari abayiguruka kwele tucyake buna ofi toranyira kitora asomye abana baito ikiragara ngo datorina umwana ona bara rasomo cyaye kunya kumatege lakini bekansa muiga n'abandi uyabasomi bari korana ki n'ibyo nigiteke kire ikiasi twese ikine kigende kana turakora kandi abana baito pake uri kanisa kito abantu bato babukiya yango kirore wenga yatwali ki program cy'abana baba George nawe gona kare ntabwo ari yakoro ko asoko ya koremedi asoba ko chokora nje rero ya sari ile mulisia umwana wa nyaruka ilo omoiti era kabele itu namanya itu bingung betul, kemudian terang, ada se conference apa? What's the solution? So want to get the work or kuna rakona kina area to bele mbiri ko koleka. Solution kita tukuane. Na bana discourse ya pesa. Abana 50% abana wanyakatoko university eba kuwacha kwa wala umana kutoka professor umana kutoka bali awocha ni certificate ni sakara ni certificate yo mwana owe university ndio kabisa kare suru to abate ya bana ni ya bana kwa mwana katiye twandana bali bana wocha tiga kolete certificate o kolete na professor na doctor no bali mwana okobrage ekintu ky'omuiso tuligererie gasi nje nakorete gasi obokanga kero narenga omoke lunch walikire lunch tokuri enyama 2 kgs tokuragera twanyora agantu kari tokuninta na inde twakorera omonye notwa ebese 1500 per day eyu 45,000 egasi erikanga omwalimu narra abalimu abalige turu recently abachese SS naroche bisiri ya 13,000 shillings ikanga lyanyora 45 aje wasomete kwanyora utagetina goika muto beke permanent kwanyora 13,000 eginto minute mike nonye Ruto mheshimiwa William Samuel Ruto kagotatebie gasi ya mchengo etokoligereri twakuminaki omuntu achabeke birobe biga round kagoza bajirubusano jirubukomi bona into tutagete ekyara yekerero nege koroni na tubeke tai togenda sigete tuganye tomwe rwumutienzi isiringiye 13 tutago genda torosi no ina mataboli bono igane isiringi 10 orosi amataboli 100 times 10 1000 times 30 days 30,000 obuleto mwalimu lakini igotoko genda twaka chibese TSC twarete biruberu 300 police 100 ikiribono iga kuliko mwana police omaye wa police koso omaye witu na TNC na kabesa ko nyora na gasine inki totaguchiera tochencho bongo totebe na tadi na gasteyo egasiero lakini totaete kubwatia abakoroni abanyandwaro bali batotebe tino utaikaranse tipenki utaikaranse tisibo sabanti yere sabarasi bo sabarasi otaje bigrie county igotori turigasi
tuchinchi obongo bwaitu twanze obonjoreria botogotenengu. Asante sana. Ina ngoja sore au sojo bora zile kemi ndo tabia chile kaiga. Ngiro chekira akoro kunya kuremya mangana ye bikore bya batawa no kunya bwita. Ndiye mano nchi iwankoranga asitwekere siriya serikali yote ya Kenya. Yaani iliwanja asi economic inateba. Chibasi chimwareke kuyekwera abantu mbaro bali mu nakare mu musajali kiro mukungu ataliki. Kabiri nalengere na tali rahisi omuntu akonyora empowerment nka yani omuntu twalire mental case omuntu twalire birengere byasali byaturwanije sekebusi tali it's very expensive kwenda kurwali yali ngiko babyangonye serikali yitunyanyara kono bunachi yatoletere bone ibintu bunekera my sisters zipora wale tiriga kebe yangi na ndeke be serikali ere cheap so that abantu ba access eko bero umuntu bucha kwenyenta na bumo umaitenchira nero okorana na kiaringi na bo ara konyerwange at least totware facility bunyeje ange. Secondly nalingi ko bosaba na inde totware civic education in schools na abantu even in communities abaturete abantu basaimigwa abatware at least basic points cyo kumanyanga nakyo bagokonya nakibago cancel abantu. Counseling is very expensive ngati echange ase ebichichi bintu so that totwara abantu bagokonyera abantu asinencho bantu it's very expensive wikera na inderende ngobuli abantu baitu abantu babe faithful to their partners abantu babe honest nate omuntu to wekiriria n'imichando yawe asinenchara ange problem ekaba yabiba nyomuntu ndi kwanye kwana onyeshe we never share and ngobuli family can support children and a family to adrift ntuli buna tuwalenga a family ile aho ngokonya na tuli birengerero ya chami you can save somebody because umusonga tena a problem shared is absolute ono na ngo musara abantu baitu ngo chimutuwela muntu nabokorana ibintu kirimo nyinko nyumba mwawe washana mu rugo na indi tobe fiti futu yana asili ya kare ya ngero asili njugu tapuru mfati yoko nyanga na wani nyumba na mwana so kirisika sini njugu mwaka tabuwa kili mtumini kusa wanga nasima nitanu serikali nitokonyene abana bitu bakore ende tokonye bitebile kulonga nchero right sese ngiye chinsa azipingira ngo cha soro kodre ndandake okodre gotumanye buna nesime yenge je gotoka andake ondora ganiko obsedi makoni sanga munaye ikache ga iko sitanya na kanole ndako wakanda corona chuko kodre bwa ko traso ya nesma counseling and psychotherapy center abategere nabageni abategere nesma counseling and psychotherapy center gotoka Nyamataro is it opposite Nyaburu Girls? Yeah. Kisi Kisumu highway junction is about 200 meters from 50 meters from around junction ya Nyamataro kwenda njira ya Kisumu. Tobati program nyingi imewewa Nesma Counseling and Psychotherapy. Tobati drug detoxification yani yaliyo kurusi obubebulia drugs chako rumubere. We have that program. We separate na rehabilitation. Tobate all types of mental illnesses. No chikorwa riwega kwa sababu tobate qualified psychiatrist, tobate psychologist, tobate mental health nurses, tobate na counselor, which is on a daily basis. We have inpatient and outpatient, and we are friendly depending on your problem. We are qualified, all of us. When the people are giving the service providers, they are qualified, they have been on service for a longest period. And then as the services like the inpatient, it depends on the problem.
abura nyore naro targeted detoxification, it is separate charges for na nate chinde. On a daily basis, the water speech therapy, I know they don't have where to go in Kisi because the water montoya mogokora, of which there to water gaiga. Na organizational training, mental health awareness, ni toko tawalinde social media mote platform. Promote platform na nitoa pro bono services. Because into kunyara ko utare school into tueka, tokenyare, so we need support from mental security school, where we are giving services to the schools. Yeah. That is where we are found. In number 0721 0720 4 49 99 12 49 99 12 0720 49 99 12 1 2. Yes. Ina nabelewa uranyari wikirwa nkati na witime turi gichinkaki nyara gusanga munaye asobwa garu nyara gukwana n'ichinkana wezo n'abantu bande yakara umucyando w'abantu mutware birengeri biro no cyo ko birengeri n'ingana y'endrete ane ingana turanyari chinkaki ndo na nesma tubari bagari yabene kunyara gusanga n'abategere bandizi TV n'abandizi TV yakara chinkaki ase ibiro binde karibu ndo cyangwa ndere nagwate ngana yabo yawe ndiye muno mure nataite ko komentari ngani echo chatebanga umutini unane tariki 12 una mwanya gitinge kuwatana na mtu taite mtu abangi namba cyamo abangi na chintingana abangi na senior ladies in government abangi na bari senior bari tayiri abangi na bakora banene tutaite tubaretamo tutwara umukutano tugamberamo unabona inga mwimba wa the girl child no imichino mechitwate bachiseri kyangu che bantu bakwengenta yes omwana umwisheke ko atuwa imbawo omwana umwisheke ntwa imbawo musacho litoko muamo tutaite tugambere ngana kitwa tujana mangana yo kwaro kantu akorete na watu akagambiri abana ababaita iseke mangana yekera ndi na tugambira mangana tugambira abana tutaite tuchamo tukwane ngana yi na kitoko benderera uchiga yachiche ukwengento kukwabiri kunga mangana abeira amangi tukwanira umugusi omongina yabana na chintingana kwana ibabana baito abasikugali abatitegerereta abatoroche mutie nyunane tariki 12 bombera ni musanga andi mutu buragara nabaka mutu mukwa murangiriya bakaka bokwa ni makwa n'abantu nabo kana nabaka kwa in fact bakake bacande kitamo kwa n'abantu nando zine mutabanya ato jo wese techachi intuna wanyagitige tikaso intuna wanyagitige amurabna bari kumara umwe titore bitiko to sabe tikao titore cya busi chindiri tikona onye kuri se miaka 35 to basabuka usicyo kama lakini mwa tali bako te bande 18 bona ni kira onye kira abantu bako une busi abaya kunyoma abajisi abagasi ni abasindi bakotyokerera baragita bara itu nturu bategekyo nabarubu ntoikaranse nabasacha togamba manganayi tara inatagira. Asante sana Nesma Counseling and Psychotherapy Center kwa niko kwa mnyamtinge mnyo mnasema kwa watu wasanga asubwa mwanzo mtende bagaria be niche ngana naja orene mwana umwana kale asende yana umwana ka ko anu mwana mego wakora mangina umwana naigwete music iko bugana igwete amorege kwana naigwete bora turu muswati kale ro mwana ote mubekere yakire obekero bazo bokera batera getakire nukuryale kotegera that's the communication yarenga yoko yes I know the same yo swati bamba ukina bamanyere na bamura ukina bamana ki muswati yake batera niti tato nya komurambara omo kombibuya sasa ochuro obye munasema kwa yabo twasangira somo tsemo cyanya mataro ko kai gatsemo cya Nesma uye gutoka barabali bono ande eskuru ya Nyabururu asese na bogo choronyole ukone bakora twari mu cyaro siko kwate mu yose musade Onchina bwatu mchando kito kwa kemongo. Etwate omuntu bwatu mchando kwa matari bali meli kotaralekera. Ana yera no bwatu mchando kwa bongo asekerengo gete. No bwantu kwa niru onyale gusanga cyo semeje ko muchumurigeria
libono onyale konyora na gukwanirwa ndaka na bonchire ya asande bali mwasangana into sema mtandao Facebook sana bali mwasangana into mtandao yose sana sogo chora batengana digital tumbera nenga kende usangana gukwana bange time matwa gwatira na mwensi digital kubakana byemo itira n'incho ko Vincent onensha basi asante Easy TV ubwansu bw'umugusi Happy Sabbath, happy day omwanju muligire bigata seni Kiandizi television okwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwe Sabbath no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia oikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwe Sabbath abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito ng'omuntu oyo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza igore byage igore linde ndia matukonzi no mona matebyo omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengere byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumorisi nyago kuranderio omuntu nga karuense mwego nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba tokurigereria na koerera anene arianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara ko batogosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara ko ba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 3:33 na byonsi na momentero ase entunda ya gatatu neyo mwerio igotogosoa ime ya request tower Biwa Health Natural Herbs Clinic nenyagitari ya Chirenguma asokorwa obogwenya gotumika amariogo yemete mbabwate abanyagitari na Dr. Gikonyo abakolingolia na kogwenya amaroire a abuna arthritis oboroire bweskari high blood pressure UTI ulcers asthma hemorrhoids fibroids prostate enlargement na gokwa endurume boigonkwena na bale amariogo asaba sacha bali ya chinguru